بردفک وزارت درویا روسیا ماریا زاخاروف جروداوی را گوت پیوست مافی گل کرد لسوری به پاراست. دبیجه دوی خلک سوری بخوا چارنویسا خواه بریا گوت و بیجو دیالوگ دیار بکه دوی پاراستنا برجواندین همون توا و گروپین سوری بکرن مافین وان بین گارانتی کرن هروها گوت دوی همو آلی ریزه لبنماین سرکاین یکبون آخا سوری بگرن و پیوسته مافین کردان و دروزیان لسوری جی پاراستی. سلااو نیاز مستەفام لە تۆڕی میدیایی ڕوودا و لە هەرێمی کوردستانەوە لەگەڵتانم. پرسیاری یەکەم سەبارەت با پەیوەندیەکانتانە لەگەڵ دەسەڵاتی نوێی دیمەشق. ئایا لە گفتوگۆکانتان لەگە بەرپرسانی ئەو وڵاتە داوای ئەوەیان لێکردوون کە بەشار ئەسەد سەرۆکی پێشووی وڵاتەکەیان ڕادەست بکەنەوە؟ Information about the contents of the negotiations ناواروکن هفدیتن الکومه هاچری لشامه دناوبرا شانده یا میا بسروکایتیا میخائیل بوگدانوف و رایدارن شامه دا پیک هاتن دا خویانیه که بیستونوی چریه دا هاتن بلاف گرن بیامه آخفتنا لسر آلیه که دیاری کریه و مجاره نگرنگه. پرسیارەکەی دیکەم پەیوەندی بە حکوومەتی سووریاوە هەیە. ئایا ئێوە پاڵپشتی ئەوە دەکەن کە حکوومەتێکی نانێوەندی لە سووریا هەبێت بە جۆرێک کە کورد و دروزەکان دەسەڵاتی خۆیان هەبێت و ناوچەکانیان بەڕێوە ببن؟ هەلوەستا me li ser vê mijarê zelal e. Ev mijar têkildarî navxweyê weletê û divê gelê Sûriyê bi xwe çarenivîsa xwe bi rêya diyalogê diyarî bike. Lê divê garantiya parastina berjewendiyên hemû netewe û koman di nav de Kurd û Durzî were dayîn. Herwiha divê alî rêzê li prensîbên serekeyên yekêtiya axa Sûriye û serweriya wê bigirin. بریارا سروک امریکا دونالد ترامپ به گرتنا دستگاه هفکاری ناف دولتی یا امریکی گوره خستنه که آلیکارین لوجستیک در ورا پیشکش تکر را گرتنا و راوستاندنا وان آلیکاریان کار رکستنه لسرانسر جهان کو آلیکاریج و رکستنه ورد گرتم آستان کریه لروج آوای کرسانه و الباکور روجلات سوریجی آلیکاریین USAID اف رکستنا لوجستیکی یا امریکیه دواره توف و چاندنیه ده و پروژه خدمتگزاریه ده آلیکاریج خلکی را پیشکش کرن را گرتنا و آلیکاریه هیچ کو بدهان رکستن و کومله بکون آستنگی و زحمتیان لو ما نها گلک جوان پروژه دی راوستیانه و کارمند نوانجی زرارین گلکی مزن دیتنه بریارا سەرۆکێ ئەمریکای دۆنالد ترامپ بەداخستنە دەستگەها هەفکاریە ناودەوڵەتی یا ئەمریکی کارێ ڕێخستنێن لە سەرانسەرێ جیهانێ ئاستان کریە. سەناتۆرێ دەموقراتخواز کریس ڤان هۆلن ئێلۆن ماسک بە دەرخستنە vê biryara daxistinê tohmetbar kir. هەولدانên ئێلۆن ماسک ji bo helweşandina ajansa USAID xelateke ji bo Çîn, Rûsya û dijberên me li çar aliyên cîhanê. Mafê Mask tune ye vî karî bike. Ajans amorek giring a diplomasiya Amerîkayê li cîhanê. Li Rojavayê Kurdistanê û Bakur û Rojhilatê Sûriyê jî alîkariyên USAID duwarê tov û çandiniyê de û her wiha jî duwarê projeyên xizmetguzariyê de digihiştin dehan rêxistin û komele ku projeyên xwe li navçeyê fînansekirina vê dezgehê û hevbeşên wê fînanse dikirin. Lewma niha gelek ji wan projeyan rawestiyane û karmendên wan jî zerer û ziyan dîtine. بهتري كاري جواكا سيفيل لقالك نقطانا والباشارنا او بخواش برشكرتيا USAID بخوبو وبراسي افجي باندورا كوي لسر ملت ولسر خلكي بتوايها بو فيداكوي باش خلكي رهبو افسكن عندن بو الوزيك جبو كاري جواكي سيفيل قالك منظمات جواكا سيفيل مجتمع مدني بيفهاتن سكن عندن افجي باندورا كوي لسر خلكي پر هي جبر بيقال خلك فيدا جوان بروجي USAID ذكرنا
دەربارەی داخستنا vê dezgehê ku milyonan kes li seranserî cîhanê sûd ji alîkariyên wê werdegirtin û niha jê pêpar bûne, Wezîrê Derveyê Amerîkayê Marco Rubio dibêje serdema belavkirina bexşînên Amerîkayê li cîhanê bi dawî bûye û dibin desthilata Trump de siyasetên Amerîkayê dê li ser bingeha parastina berjewendiyên xwe ji nû ve bên dariştin. Hüseyin Umar, Roudao.